Centar E8 vam predstavlja emisiju 1, 2... Ajde. 1... Zaboravim se kako je. Da radiš bre to. Ajde. 1, 2... Ja moram i 3, da. 1, 2, 3... Jelena, ajde. Ne mogu. Ajde. 1, 2, 3... Centriranje! Zdravo svima, danas u Centriranju slušajte o studentskim kreditima i stipendijama, intervju sa Anom Stanić, o tome što rade mladi u Kruševcu i Kontru. Kada smo rešili da pravimo priču o kreditima i stipendijama, povod je bio kašnjenje isplata istih, a onda smo shvatili da je mnogo studenta i studentkinja zapravo i ne zna ništa više o njima sem da postoje. Zato danas govorimo o uslovima za konkurisanje, o načinima i terminima isplate, o uslovima vraćanja kredita i stipendija i zapravo koja je razlika između ove dve kategorije. Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja je zaduženo za finansiranje kredita i stipendija i određivanje broja onih koji mogu da ostvare pravo na to. Izdaje se brošura svake godine i konkurs traje od 1. do 31. oktobra. O samoj proceduri govorio nam je Stevica Pivarski, rukovodilac grupe za učeničke i studentske kredite i stipendije. U jednoj brošuri koja je sastavni deo konkursa, student može da pročita i da sve obrasce koji se nalaze u toj brošuri ispravno popuni, preda na fakultet šalje nama. Za školsku 2012-2013. godinu određen iznos za kredite i stipendije u vrednosti od 883 miliona dinara. Iznosi za jednu i za drugu kategoriju na mesečnom nivou iznosi 6.100 dinara po osobi. Sa Sarom Srdanom, studentkinjom 3. godine Fakulteta političkih nauka, koja prima stipendiju, razgovarali smo o tome da li je ovaj iznos dovoljan. Mislim da nije dovoljno, mislim s obzirom na današnje uslove i standard generalno, studentima nekako najviše je potrebno sredstava, što za život, što za usavršavanje, posebno ljudi koji nisu iz Beograda, tako da mislim da nije dovoljno, ali dobro, šta je to je bolje što nego ništa, kako kažu. Godišnje se 40.000 studenta i studentkinja prijavi za kredite i stipendije. Ove školske godine je 14.150 njih dobilo kredit, a 14.000 stipendiju. Za stipendije se mogu prijaviti studenti i studentkinje od druge godine studija, uslovi su strogo određeni i svako ko ih ispuni dobija novac. Student da bi ostvario pravo na studentsku stipendiju, u obavezi je, znači, opet taj obrazac 2 koji sam vam pomenuo, da je položio sve ispite iz prethodnih godina studija, da mu je prosečna ocena svih položenih ispita 8,50, da nije menjao fakultet, da nije gubio godinu i da se finansira iz budžeta Republike Srbije. Za kredite mogu konkurisati i brucoši i brucoškinje, i oni koji su obnovili godinu i oni koji nemaju tako dobar uspeh, ali je ovde presudan faktor prihod po članu porodice koji moraju dostaviti prilikom prijavljivanja. Studenti i studentkinje su uglavnom nezadovoljni zbog kašnjenja isplate kredita i stipendija koje su godinama bili problem. Zavisi. U principu prvo se čeka do nove godine, tek od januara kreće, od kraja januara počinje i nekad nam isplate 2 rate odjednom, nekad jednu. Posle uglavnom krene redovno mesečno, ali onda opet recimo preko leta ne dobijamo sigurno bar 2 meseca. Iz ministarstva smo dobili podatke da se ta situacija promenila u poslednje 3 godine zbog dobrog planiranja. Krediti i stipendije se isplaćuju 10 mesečnih rata. Prvo obično bude u januaru za mesec novembar i decembar, jer do tada traje obrada podataka. Svaka naredna rata ide na mesec dana, a jedini meseci kada nema isplate su jul i avgust. Pravilo se jer je i finansijski plan predvideo, a isto tako i trezor, da se dostavi plan, i to je poslednjih 3-4 godine zaista dovedeno, da tako kažem, u jedan sinhronizovan, jedan red, da tako kažem, a to znači da mi već za 2013. godinu predvideli smo i dostavili plan isplata studentskih kredita, isto tako i učenički. Stipendije su nepovratne, a kredit se mora vratiti osim ukoliko student ili studentkinje ispune određene uslove. Ukoliko studije završe na vreme sa prosečnom ocenom 8,5 bez izgubljene godine. Svako ko ne ispune ove uslove mora vratiti novac. 18 meseci je grejs period u kome se studenti obaveštavaju o početku vraćanja kredita, jer se pretpostavlja da je to vreme za koje mogu naći posao. Kredit se vraća u 80 rata uz referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije. Centar E8 vam predstavlja Centriranje.
A sada pričamo o gradu. Koleginica Maja Simić je ove nedelje izabrala Kruševac. Ovaj grad je bio srednjovekovna srpska prestonica koju je podigao knez Lazar 1371. godine. Predanje kaže da je Kruševac dobio ime po kamenu Krušcu, oblom rečnom kamenu kojim je većim delom grad i sazidan. U ovom gradu su se rodili neki od naših najboljih glumaca, Miodrag Petrović Čkalja, Radmila Savićević i Vlastimir Đuza Stojiljković. Mladi ovog grada su, kako kaže koordinatorka Kancelarije za mlade Slađana Jović, veoma aktivni. Veliki je broj onih koji se prijavljuju kada se raspiše konkurs za bilo koju od radionica koju organizuje Kancelarija za mlade ili Asocijacija mladih ili neka druga udruženja. Problem je što je kapacitet mali i što mogu primiti samo 20 ljudi po radionici. Još jedan problem na kome sada zajednički rade jeste nepostojanje kluba za mlade. Tu imamo izuzetno trenutno, znači manjak tog prostora, s obzirom da je Kruševac jedan od retkih većih gradova u kojima još uvek nemamo znači organizovan omladinski klub za mlade, tako da je trenutno naše angažovanje i kancelarije i ostalih institucija usmereno na borbu znači da se taj klub izgradi uskoro u Kruševcu. Nikolu Milanovića, jednog od volontera Kancelarije za mlade, smo pitali zašto je takvo interesovanje za aktivizam mladih i koji su bili njegovi razlozi. Jeste bilo sticanje novog znanja, novih prijatelja, kao i da doprinesem lokalno za učinje nešto što je korisno za mene i sve mladi sugrađane u gradu. Akcije u kojima mladi učestvuju su ne samo korisne, već i zabavne. Povodom Dana zaljubljenih imali smo akciju Hajde da širimo ljubav, gde je tim Kancelarije za mlade iz Kruševca svojim sugrađanima delio besplatne zaglaje, čokoladice, ruže i balone. A sada rubrika Poznati društveno aktivni. Ove nedelje nam je u gostima pevačica Ana Stanić sa kojom je razgovarala koleginica Vida Savić. Što se Aninog društvenog aktivizma tiče, poznata je kao ambasadorka humanitarne organizacije za borbu protiv side Dance for Life, ali učestvovala je i u drugim akcijama, kao što je akcija Gerontološkog centra Evropa 22. Pa, bilo mi je prvo drago kad su me zvali da se uopšte neko setio tako jedne akcije i da se uopšte neko setio da stavi malo akcenat na stare ljude, pošto su oni nekako potpuno, čini mi se, zaboravljeni. Zatim mi se dopalo to što se njima pomaže kroz podsticanje njih da se bave kreativnim radom, što mislim da je u tom nekom dobu zaista divno. Bilo je još humanitarnih akcija u kojima je učestvovala u cilju prikupljanja pomoći za bolesne, siromašne, kao i akcija za vraćanje uličnih svirača na ulice. Kaže da uvek pokušava da filtrira čemu će se priključiti na osnovu ozbiljnosti neke organizacije. Jedna od retkih koja je napravila spot u kome reči pesme pokazuje govorom gluvonemih. Pred, nekoliko godina sam imala spot u koji sam, za pesmu 20-30 godina, u koji sam uključila znakove gluvonemih, kojima sam pokazivala svoj tekst koji izgovaram, to je koji pevam, i znam koliko je to njima, mislim, ja sam to onako dobila tu ideju da uradim, a onda sam tek kad sam počela da odlazim u njihov savez da učim te znake, shvatila koliko njima to znači. Glavni motiv za uključenje u određenu akciju jeste pomoć onima kojima je potrebna, a svesna je toga da kao poznata ličnost može pokrenuti i druge. Naravno da ima svesti o tome da svojim primjerom ću možda inspirisati još neku drugu javnu osobu da krene, da se uključi u tako nešto, zatim da će inspirisati možda mlade ljude, mislim, prosto radi se o tom nekom osvešćavanju ljudi, da ne mislite samo na sebe, nego da misli na druge. I za kraj kolega Marko Malenčić kontrira. Vreme je za kontru. Student AM je danas oko 10 sati pretio da će skočiti sa zgrade u kojoj je BUB banka u Parijskoj ulici u Beogradu. Interventna jedinica je sprečila samoubistvo samo time što je cela jedinica interventne sa prolaznicima uspela da sakupi 1320 dinara. Toliko je naime trebalo studentu da uplati obroke u menzi za 10 dana. Razlog za ovo izbjegnuto samoubistvo je besparica, odnosno AM, inače student sa prosekom 9,64, dobije stipendiju Ministarstva prosvete preko BUB banke. Kako sam ističe, sinoć je javio majci da ne treba da mu šalju novac jer ide u banku da podigne stipendiju danas, kako je glasilo na sajtu banke. Međutim, ček na fakultetu mu nisu dali jer nije stigao iz ministarstva. Htio sam da se ubijem od besa i gladi.
Krenuo sam da režem venu nožem iz menze, jer to je sve što sam dobio u menzi poslednjih 5 dana. Ali nisam uspeo, jer su im noževi izuzetno tupi. Htio sam da odem do banke i da direktora popnem na krov i da ga bacim. Ali sam shvatio da bih ispao terorista, a on čak i žrtva ili nevinašce. I nisam imao snage da ga popnem na zgradu jer sam gladan. Pa sam se odlučio na samoubistvo. Znam da to kako tako privuče pažnju. Hvala portiru banke jer mi je pokazao kako se stiže do krova. I nije vas pitao šta će vam krov? Jeste. Kad sam mu odgovorio, reče mi da nisam ni prvi ni poslednji i da ako budem imao sreće, on će još i biti na televiziji. Završili smo za ovu nedelju, slušajte nas i naredne, pišite nam na centriranje@et8.org.rs i pratite našu Facebook stranu i Twitter nalog Centriranje. I vi koji primate stipendije i kredite, pa ne morate svih 6100 da potržite za nedelju dana. Molim vas. Centriranje.